Ai, naamukela nakambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Namuntlha hi ta hakelela hi Ben Mayengani na Hlabu the Gupta. No, allegedly va rhobe gift or amukelani Jambatani. Alright, so swi tikombi loko hi mhaka leyi ya ti-producer yi le ku ribeteni because last time ni endle video leyi nga fika yi trenda swinene laha ni kha ni kombisa ku Dr Joshua Reman a va rhobe Hlabu the Gupta as a producer. Loko ri video leyi mi nga se yi vona ni ta ni kha ni vekele link ka top comment. Yeah, alright. So gift Jambatani loyi va fika va kombisa ku hi yena a nga thya album ya Malambani tanihileswi mi swi vonaka ku ri ka post yaleyo kwalaho laha a vitaniwaka as the youngest Xitsonga music producer. Ve ri yena a nga yi chaya mara i fika a rhobiwa because na loko u fika hi langutisa ka back cover ya CD ya Malambani a nga kona a nga tsaliwangi helo laha hi leswi mi nga yi langutisa kwalani hi zoomini yaleyo a nga tsaliwangi helo kwalano at all completely ma swi vona n'wina kwalano even people like famous people ni nga swi vula tani ka Facebook vo Soligezani Nokeri na va swi kombisini ku album leyi ya Malambani liya yi chayiwe hi gift Jambatani tanihileswi mi swi vonaka kwalano. Yeah, and it kind of like makes sense because album leyi ya Malambani a ni twa ku na ti-new sound tin'wana ta unique swinene. Na swi hleketa loko ni yi twa album leswi ku na ti-new sound tin'wana ta very very unique a swi ri very very different from leswi a chayisa swona previously Hlabu the Gupta kasi a ku ri mintirho ya gift Jambatani yena a nga producer a tirha mintirho yo tala kwalaha and leswi very 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 evident ku ri u yingisela album leya nyuwani ma yi twa na n'wina ku no yi ta trend, of course yi ta trend because Ben Mayengani is Ben Mayengani i na ti-fans to talo. However ma yi twa ku yenani yi leya nyuwani yi xota swin'wana something is missing and it tlhe swi confirmiwa ku maybe this matter might be true because Jambatani a nga kona ka album ya Ben Mayengani leya nyuwani a nga kona because usually a va a ri kona kha ku endliwa beef. Somehow this time around ku hava na risimu ra beef. Yeah, so maybe ku nga va ku ve na ku holova ko karhi between somehow maybe some light confusion leyi nga va kona yo mi kuma ku Jambatani a fika a byela gift Jambatani ku ri a nga ha chayeli Ben Mayengani ma vona because a swi twa na n'wana swin'wana na swo a ze swi ni ku mi byela hi munhu ma hi twa ku album leya sweswi yi njhani loko hi compare na Malambani. So hi leswi nga tshamisa swona allegedly Ben Mayengani na Hlabu the Gupta va rhobe na ni gift Jambatani as a producer. Hayi mi nga veka na mavonelo ya n'wina loko ra mi nga za mi subscribe a ni ta kombela mi klika subscribe.